Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu kimaze imyaka 65 yose gifite ubwigenge. Ni igihugu gikize ku mutungo kamere mu buryo bwose ushobora gutekereza. Gifite amabuye y'agaciro arimo diamant, zahabu, coltan, cuivre, cobalt, gasegereti n'andi menshi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite umutungo kamere w'amazi menshi ashobora gutunganywa agakemura ikibazo cy'amazi ku mugabane wa Afrika wose. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite amashyamba yuzuye ibiti by'ubwoko butandukanye bishobora gukoreshwa muri byinshi mu kubaka Kongo ubwayo no gufasha n'ibindi bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika, dore ko ibi biti binakoreshwa mu bindi bihugu hirya no hino ku isi. Ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwera ntabwo bubyinginga. Hari bamwe bita Repubulika ya Demokarasi ya Kongo paradizo ishinze ku isi. Ibyo waba ufite byose muri Kongo ushobora kubikora ukabivanamo umusaruro upima za miliyoni z'amadolari. Ni igihugu gikora ku nyanja, gifite byose bishoboka byo kukigira igitangaza, ndetse n'abaturage bacyo ugereranyije nuko kingana ni bake, nubwo bibumbiye mu moko agera kuri 450. Ndetse iki gihugu gifite bishobora kubahaza rwose bakanasagurira abandi. Gusa ikibabaje nuko mu byo iki gihugu gifite byose by'ubutunzi ntagereranywa kiracyabayeho mu bukene bukabije. Kiri mu bihugu bikennye ku isi, ndetse gifite abaturage bakennye bafite imibereho mibi cyane. Ntibafite uburezi bukwiye ku bana babo, ubuvuzi ntabwo buri ku rwego ruteye imbere, ibikorwa remezo ntabyo, umutekano wo ni ikibazo gikomeye kubera ko ni igihugu gihora mu ntambara. Birasa naho mu magambo make umutungo n'ubwiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite binifuzwa n'abandi byabaye umuvumo ku baturage b'iki gihugu, ku buryo hari na bamwe bifuza ko bari kuvukira ahandi hatari muri Kongo. Ni igihugu gifite ibibazo byinshi ku buryo ahubwo rwose kimaze kumenyekana ko nubwo gikize ariko bishobora kugorana no gufata igihe kitari gito kugira ngo gitere imbere mu nzego zitandukanye. Ibibazo iki gihugu gifite bikwiye kubazwa nde? Ninde nyirabayazana wo kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bibazo bingana uku? Reka tubivugeho. Kongo ni igihugu cyabayeho kera cyane, ariko imwe mu mipaka gifite uyu munsi yaciwe mu 1884. Ni imipaka yavuye ku nama ya Berlin yagabanyije Afrika mu bice. Hari n'abita iyi nama ya Berlin iyo kugabana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho kugabana Afrika nk'uko bisanzwe bizwi. Muri iyi nama Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahawe ibice byinshi byari bisanzwe ari ibice by'ibihugu bituranye nk'u Rwanda. Urebye neza mu myaka 140 ishize neza ku itariki ya 15 y'ukwa 11 mu 1884 mu nama yahuje ibihugu by'ibihangange byo mu Burayi bwo mu kinyejana cya 19 niho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiriye kuba nk'uko imeze uyu munsi. Ibihugu by'Uburayi byahuriye muri iyi nama byahuriye mu murwa mukuru w'ubwami bw'Ubudage icyo gihe Berlin. Byari bigamije kugabana umugabane wa Afrika mu ntego nyamukuru yo gukoloniza no gusirimura uyu mugabane. Ni inama yari yatumijwe na Otto von Bismarck wari chancelier y'Ubudage, ariko byari byasabwe n'umwami w'Ububirigi icyo gihe Leopold wa II. Iyi nama yahuje ibihugu 14 byarimo Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Ububirigi, Ubutaliyani ndetse n'ubwami bwa Autriche-Hongrie. Harimo Uburusiya, harimo Denmark, Suède, Norvège, Turukiya, Espagne, Portugal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu 7 muri ibi ababihagarariye bagiye nta butaka babonye ku mugabane wa Afrika. Ibihugu byafashe ubutaka bwo gukoloniza muri Afrika byari Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Ububirigi, Ubutaliyani, Portugal na Espagne. Ku meza ho muri iyo nama yamaze amezi 3 kuva ku itariki ya 15 y'ukwa 11 mu 1884 kugera ku ya 26 y'ukwa 2 mu 1885 bafashe irati maze bajya ku ikarita y'umugabane wa Afrika barigabana nk'uko abana bakwicara hamwe bakagabana ikijumba cyangwa se umugati buri wese afata agace ke. Nuko umugabane wa Afrika wagabanijwe muri ibyo bihugu byo mu Burayi, buri gice gifata agace kacyo ko gukoloniza. Muri iri gabana ibihugu byinshi bya Afrika byarahombeye cyane, ibindi birunguka. Mu bihugu byahombye harimo n'u Rwanda. Mbere y'iyi nama u Rwanda rwari runini cyane,
rwageraga mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi ndetse na Uganda. U Rwanda muri iyi nama ya Berlin rwatakaje intara zarwo zirindwi, zirimo 5 zashyizwe kuri Kongo. Izo ni Masisi, Rucuru, Itombwe, Uvira na Fizi za Masisi na Kivu zombi y'epfo n'iya ruguru. Izindi 2 za Bufumbira na Mpororo zashyizwe kuri Uganda. Muri ibyo byose byarangiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihawe umwami w'Ububiligi Leopold wa kabiri ayegukana nk'umutungo we bwite, apana umutungo w'Ububiligi. Maze nawe kuva icyo gihe atangira kubyaza uwo mutungo umusaruro. Abaturage ba Kongo bose bahindurwa imbohe n'abacakara mu gukoreshwa imirimo y'uburetwa n'agahato gakomeye, byose mu nyungu z'umuntu umwe n'umuryango we. Kongo yari umutungo w'umuntu ku giti cye, ibiwuvuyemo byose bikabibye mu nyungu n'ubucuruzi bwe. Ni igihugu Leopold yagenzuye kugeza mu mwaka w'1908 ubwo yagihaga Ububiligi, noneho ngo kigenzurwe n'Ububiligi, maze kuva icyo gihe kiba ubutaka bw'ubwami bw'Ububiligi bagenzura 100%. Amabwiriza yose agenga imibereho y'Abanyekongo agaturuka i Buruseli. Imyaka 52 ni y'Ababiligi bamaze bategeka Kongo, kugeza Abanyekongo bari bayobowe na Patrice Emery Lumumba bahagurutse bakarwanira uburenganzira bwabo bwo gutangiza ibikorwa byo guharanira ubwigenge bw'icyo gihugu. Mu nama ya 12 yo ku rwego rwo hejuru y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere ku mahoro, umutekano n'ubufatanye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere, inama yamenyekanye nka mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, unayobora uru rwego, mu cyumweru gishize ubwo habaga iyo nama yagarutse ku ngingo z'ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko iby'umutekano muke n'intambara ndetse n'isoko yabyo. Mu ncamake, uyu musaza w'imyaka 80 umaze igihe kinini ari umutegetsi muri aka karere yaganiriye ku bibazo bya Kongo mu myaka irenga 65 yose ishize. Perezida Museveni yatangiye kuvuga ibibazo bya Kongo ahereye mu gihe iki gihugu cyatangiraga gutegekwa n'Abanyekongo kitakigenzurwa n'abakoloni b'Ababiligi bagiteje ibibazo bikomeye birimo imibereho mibi n'umutekano muke. Yatangiye avuga ko ikibazo cya Kongo gihuye n'ibibazo byinshi byabaye mu bihugu bya Afurika kuva habaho kubona ubwigenge. Yavuze ko mu myaka 65 ishize mu byabaye muri Afurika yabaye indorerezi yegereye ireba uko bigenda ndetse ibindi bigiramo uruhare. Ayashaka gusobanura ko ibyo bimuha umwanya n'uburenganzira bwo kugira icyo avuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati mu gihe ibibazo bya Kongo byatangiraga nararebaga nk'uko amashusho atambuka byako kanya kuri televiziyo umuntu aba yabona. Yasobanuye ko byose byatangiye ubwishyaka rya MLC, Mouvement National Congolais, rya Emery Patrice Lumumba ryatsindaga amatora mu nteko ishinga amategeko. Bihita binaha uyu mugabo ubushobozi bwo kuyobora Kongo nka minisitiri w'intebe mu gihe Kongo yari imaze kubona ubwigenge. Ubutegetsi bwa Emery Lumumba bwatangiye mu kwezi kwa karindwi ku mwaka w'1960. Icyo gihe Abanyekongo nibo bari bagiye kugena hazaza h'igihugu cyabo kubera ko Ababiligi bari bamaze kwamburwa igihugu batakiri abakoloni. Gusa Ububiligi ntabwo bwashakaga kurekura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, muri uko kwezi kwa karindwi mu 1960 ubwo Lumumba yatangiraga kuyobora Kongo, isi yari mu ntambara y'ubutita. Abanyamerika ntibashakaga ko Kongo ifite umutungo kamere ungana kuriya urimo na uranium bavanyemo iyo bakoresheje ibisasu bya kirimbuzi yakwisanga mu maboko y'Abasoviete. Perezida Museveni abigarukaho yaragize ati icyo gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amashyaka ari mu buryo bubiri. Hari amashyaka ashingiye ku moko, ariko ishyaka rya MLC rya Lumumba ryari rigamije guhuriza hamwe Abanyekongo mu bumwe bwabo. Atushatse wanaryita ishyaka ryo gukunda igihugu. Ndetse Lumumba yatsinze amatora ariko aza kwicwa. Perezida Museveni ati nyuma yo kwicwa kwa Lumumba, Kongo ntabwo yongeye kuba nk'uko yahoze, ntiyongeye kuba ku murongo. Urupfu rwa Lumumba Patrice Emery, nk'uko Perezida Museveni yabivuze, rwahinduye Kongo kandi ruyiganisha mu bibazo byinshi. Urupfu rwa Lumumba rwavuzwemo uruhare rw'Ababiligi n'Abanyamerika biciye mu rwego rwabo rw'ubutasi rwa CIA. Aba ntibashaka ko Kongo yagirana umubano n'Uburusiya bw'Abasoviete, mu gihe Ababiligi babonaga ko Abasoviete bahita babirukana muri uwo mutungo bitaga wabo bwite. Ubutegetsi bwa Kongo icyo gihe
bwasigaye mu biganza bya General Mobutu wari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo nawe waje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kasavubu aba perezida mu 1965. Ibi byahise biba intangiriro y'imitwe yitwaje intwaro kubera ko urupfu rwa Lumumba rwagize ingaruka mu kurema imitwe yitwaje intwaro myinshi. Icyo gihe abaturage bari barayobotse Lumumba bihurije hamwe mu mitwe y'abarwanyi bamenyekanye nka Simba, bari bayobowe na Pierre Murere, barwana intambara zitiriwe uyu Murere. Aba barwanyi ba Simba bari basanzwe ari abaturage, ntibari bayobowe neza ngo bagire umurongo uhamye bakurikiza barwana. Perezida Museveni abivugaho ati bari bazwi cyane ari ibyamamare, bari abarakare cyane, ariko bari abanyamusozi bizera iby'ubupfumu. Museveni yavuze ko ibibazo bya Kongo byakomeye cyane Mobutu afashe ubutegetsi. Ibibazo by'imbere mu gihugu byagiye bikemuka ariko bikongera bikagaruka. Ati ngaho ibibazo byo muri Katanga, ibibazo by'abarwanyi bitwaje intwaro n'ibindi. Yavuze ko ibibazo wabonaga Kongo ifite ari ukutumva abaturage bayo. Ati ntabwo ubutegetsi bwumvaga abaturage, ndetse ubutegetsi bwashingiraga ku bufasha bw'amahanga, ubufasha bwa gisirikare mu gukemura ibibazo. Ati Mobutu agera ku butegetsi yarashyigikiwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye ndetse n'Ubufaransa bwanohereje ingabo zabwo na Maroc ndetse n'abandi batandukanye. Ati ibyo bintu bibiri byombi, kutumva abaturage no gutegereza ibisubizo ku mahanga, aho wasangaga Mobutu avuga ati kuba mfite gushyigikirwa n'amahanga, iby'imbere mu gihugu ntacyo bimbwiye. Ati ibyo nibyo byazambije ibintu. Ati ibyo ntabwo byari muri Kongo gusa, ni nako byari bimeze na hano muri Uganda. Ati icyo kibazo nicyo cyari muri Sudani n'ahandi. Politike z'icyo gihe zaba izishingiye ku moko, izishingiye ku iyobokamana, kutumva abaturage no gushingira ku bufasha bw'amahanga. Ati nibyo byinshi ibihugu byinshi, by'umwihariko Kongo. Ati Mobutu nta nubwo yitaga ku baturanyi be. Ati ntabwo yitaga ku baturage be imbere mu gihugu. Ati natwe abaturanyi be ntabwo yaturebaga. Museveni ati yashyigikiye imitwe yarwanyaga Angola, yashyigikiye Jonas Savimbi na Holden Roberto barwanyaga Angola. Ati yarwanyaga icyerekezo n'umurongo wacu. Ati twebwe twarwanyaga ubukoloni, ariko Mobutu yarabushyigikiye. Icyo Museveni yavuze ahangaha ni uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu yahisemo kwita Zaire ngo atigeze yita ku byo abaturage bakeneye, ahubwo yabaye umukozi w'ibihugu byamatse ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ajya ku ruhande rwabo mu gihe cy'intambara y'ubutita, maze arwanya abasoviete muri Afurika. Mobutu yarwanyije abandi banyafurika batekerezaga ibya gisosiyaliste, yigwizaho umutungo n'abantu be barakungahara, barakira rwose. Umutungo wa Kongo we n'abantu be barawutwaye ku buryo ubwe yabarirwaga muri miliyari 15 z'amadolari yibye muri Kongo. Mobutu yategetse Zaire imyaka 32 yose, maze akora ibishoboka byose ahangana n'abamurwanyaga, ndetse abanyaburayi bamufasha guhagarara ku butegetsi bwe. Ariko igihe cyarageze nawe ubutegetsi bwe buragwa, arigendera. Ibi Perezida Museveni abigarukaho nabyo yabisobanuye nk'ubizi. Ati igihe cyo kugwa kwa Mobutu cyageze aho kiragera. Atari ko hagati aho mu Rwanda no mu Burundi naho ibibazo by'amoko byarazamutse mu gihe cyegera ibihe by'ubwigenge. Ati mu Rwanda haje amakimbirane yahimbwe, artificial conflict, hagati y'abahutu n'abatutsi, ageza ku bwicanyi bw'abatutsi mu 1959. Ati ubwo bwicanyi bwibasiye abatutsi butuma habaho impunzi nyinshi z'abanyarwanda b'abatutsi. Ati nuko abantu nka nyakubahwa Perezida Kagame baje ahangaha ari abana bato cyane. Ati ntekereza ko Kabarebe we yavukiye ahangaha, uriya mu ministre mureba hariya, uriya ministre Kabarebe yavukiye hano mu buhungiro. Ubwo Perezida Museveni yavugaga ibi, General James Kabarebe yari yitabiriye iyo nama. Ati mu Burundi ho byaratinze kubera abayobozi bakuru bakundaga igihugu bari mu ishyaka rya Iprona ryari riyobowe na Louis Rwagasore. Bo babashije kunga ubumwe bw'abarundi, rero ntago bagize ibibazo nk'ibyo mu Rwanda. Ariko Rwagasore nawe yarishwe na Lumumba aricwa. Ati Rwagasore yishwe n'umupadiri w'umuzungu.
Rwagasore yari umututsi w'igikomangoma, wari umwungirije we yari umuhutu witwaga Ngendandumwe, nawe yarishwe maze yiprona icibwa umutwe rwose. Nuko haje abagabo nka Micombero. Atebya Museveni ati ibyo mwe mufata nk'amateka ngenda bivuga nkaho byabaye uyu munsi kuko byose byabaye ndeba. Ati Micombero aje yaravuze ati kugira ngo abatutsi babeho mu Burundi bagomba kwica abahutu. Ati bagomba kugenzura ubutegetsi by'iteka ryose kubw'umutekano wabo. Ataho rero nihe kibazo cy'u Burundi cyabereye nk'icy'u Rwanda, cyane cyane mu mwaka w'1972 aho byabaye bibi cyane. Ku rundi ruhande abatutsi bo mu Rwanda bari barahungiye mu bihugu bitandukanye birimo Uganda, Kongo, Tanzania n'ahandi, bateguye gukemura ikibazo bari bafite. Ati twagerageje kumvikana na Habyarimana tuti rwose Habyarimana reka bano bantu basubire mu gihugu cyabo. Ariko Habyarimana yaravuze atoya, nta mwanya wabo uhari, u Rwanda ni ruto cyane. Abo banyarwanda b'impunzi bariteguye bamutangizaho ibitero. Perezida Museveni ati twagerageje kumvikana no gushaka amahoro, ariko Mobutu yinjiye mu bibazo by'u Rwanda kandi ashyigikira Habyarimana, ashyigikira abahutu babaheza nguni. Museveni ati nguko uko ibibazo Kongo ifite uyu munsi nk'ibibazo byayo by'imbere mu gihugu byahuye n'ibibazo by'u Rwanda. Yakomeje agira ati ingabo za Mobutu zaratsinzwe mu Rwanda ziri kumwe n'iza Habyarimana. Igisirikare cya Habyarimana kirasenywa, noneho bahungira kuri Goma. Ati tubwira Mobutu ngo abambura intwaro ntiyabikora kubera ko kuri we ibibazo by'imbere mu gihugu ntacyo byari bivuze, twebwe abaturanyi ntacyo twari tuvuze. Icyari gifite icyo kivuze bari abanyamahanga bari bamushyigikiye icyo gihe. Perezida Museveni abwira bari bitabiriye iyo nama yaravuze ati ni ngombwa ko mwita kuri iyo ngingo rwose. Ati nuko nguko ibibazo by'u Rwanda byabaye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati igihe habagaho ibitero kuri Goma nibyo byatumye habaho kugwa k'ubutegetsi bwa Mobutu. Ati yo niyo nkuru yose, ariko ni ikibazo gishobora gukemurwa. Muri make ibyo Perezida Museveni yasobanuye akazana mu Rwanda, u Burundi na Kongo byashaka kugaragaza uko Mobutu yakururiye ibibazo abanyekongo bakisanga mu ntambara z'urudaca kuko atumvise abaturage ayoboye n'abaturanyi be, ahubwo akita ku bufasha yahabwaga n'amahanga, haba mu buryo bwa gisirikare cyangwa se ubundi bufasha bwose. Ibyo Perezida Museveni yasobanuye muri iki kiganiro birasa naho bisobanuye icyatumye umunsi ingabo za AFDL yari iyobowe na Laurent Désiré Kabila yashyigikiwe n'ibihugu byinshi birimo Angola n'ibindi byinshi byari mu Rwanda, Uganda n'u Burundi n'abandi benshi barimo n'Abanyamerika zafashe icyemezo cyo kujya gukuraho Mobutu. Mobutu mu myaka 32 yose yategetse Zaire birasa naho abaturage atabitayeho ukurikije ibyo Perezida Museveni yavuze. Igisirikare arakirengagiza bikomeye, akibwira kwishakira uko cyabaho, maze yita ku bari bashinzwe umutekano we bitwaga DSP. Abandi bahuka mu baturage, barabambura, barashimuta, bariba. Zaire ihinduka ikibazo. Ingaruka z'ibyo byose byakozwe na Marshal Mobutu byagaragaye ubwo abarwanyi ba AFDL binjiraga muri Kongo bakarwanya igisirikare cya Zaire. Mu kwezi kwa gatanu mu 1997 Laurent Désiré Kabila yatsinze ingabo za Mobutu, maze Marshal arahunga ajya kuba muri Maroc aho yapfiriye nyuma y'amezi 4 agezeyo, hari mu kwa 9 mu 1997. Kabila amaze kugera ku butegetsi yabaye nkaho amasomo y'ibyabaye kuri Mobutu ntacyo yamusigiye, ahubwo nawe ubutegetsi arabwikubira abo mu bwoko be. Bimuteza ibibazo na benshi bari bamufashije kugera ku butegetsi bari mu Rwanda na Uganda, ndetse n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda batigeze babona umutekano, kandi aricyo kibanze cyatumye bifatanya nawe. Ibi byatumye habaho indi ntambara mu kwa 8 mu 1998. Intambara yamamaye nk'intambara ya kabiri ya Kongo yarangiye mu 2003. Nyamara Laurent Désiré Kabila werekeje muri Kongo muri iyi ntambara we yari yarishwe ku itariki ya 16 y'ukwa mbere mu 2001. Umuhungu we wamusimbuye ku butegetsi we yategetse igihugu imyaka 18 yose kugera mu kwa mbere mu 2019. Gusa ku butegetsi bwe nubwo yabashije guhagarika intambara ya kabiri ya Kongo biciye mu kumvikana nabo bari bahanganye nka RCD Goma, ariko ntabwo byakemuye ikibazo burundu. Kuva mu 2003 imitwe yitwaje intwaro yariyongereye cyane, irimo washinzwe mu 2004 w'abarwanyi ba CNDP wa Laurent Nkunda, ndetse imitwe yariyongereye cyane mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo.
imitwe y'abarwanyi yabaye myinshi ku buryo ubu ngubu muri Kongo habarirwa irenga 200, bikavuga ko inashingwa mu rwego rwo kwiba umutungo wa Kongo. Ku butegetsi bwe CNDP yararwanye, gusa Kabila yumvikana nayo mu 2009. M23 nayo yatangije imirwano, ariko nyuma yumvikana nayo, gusa aza kuyibeshya, ahubwo yoherereza abarwanyi n'intwaro, iraraswa, irahunga, iranasenyuka. Mu 2019 Kongo yagiye mu biganza bya Tshisekedi Antoine Felix. Uyu nawe intambara n'umutekano muke byamubanye ikibazo, ariko bisubira urudubi ubwo M23 yatsinzwe mu 2013, yagarukaga mu ntambara kuva mu 2021. Ubu iragenzura ibice binini muri Kivu y'Amajyaruguru n'Iyepfo, ariko we noneho yabanje gutsimbarara, yanga kumvikana nayo. Ubu bari mu biganiro, nubwo bisa naho biri gutinda kugira icyo bigeraho. N'uyu munsi birasa naho ibyabaye mu myaka 65 ishize muri Kongo n'ubu bigihari, nubwo bifite isura yihariye. Gusa umutekano muke, intambara, inzego z'uburezi n'ubuzima ziciriritse, imibereho mibi ku baturage n'ibindi nibyo biranga Kongo. Uko byari biri kwa Patrice Lumumba n'ubundi kwa Tshisekedi birasa naho ariko bikimeze, nta kirahinduka. Ni bande bakwiye kubazwa ibya Kongo? Ku bwa benshi na Perezida Museveni arimo, n'abanyapolitike n'abategetsi b'abanyekongo batereranye abaturage babo, berekeza igihugu mu ntambara zitwara ubuzima bwa benshi. Abandi n'abanyamahanga bashyigikiye ubutegetsi bw'iki gihugu muri izi nzira.